Tu hane hada tolo do wala tala te tupu ke la te mo puli ponei. Kua whamama ai he whahi tāna ki tupe e whalua tau amana ki ngā hoa he whakatawhono ke he whasiwhasianga tupe he tau nei. Amana ki ke whai hikianga ke tau tuku hau ke tau tongi ai ke he tau nei, hako amana ki ai e whakatawhono ke whai hikianga ke tau numela tuku hau ke tau tongi ai he tau tupe maua he tau tangata mo he tau tupe maua he tau pisinisi. Kua whakamauli mai he whahi tāna ki tupe e tau amamana ki anga he whakatawhono ke whakalaulahi e tau puhala maua tupe he whakatawhono ke tau tongi aki e tau manako ke tau tupe whakamole ke whakahua aki e whakatawhono. Moi koe tau hikianga kua amana ki ai ke maua ai e tau tupe mo langmatai ke tau ngā hua he whakatawhono lauia ai e tau whai pisinisi moi tau tupe langmatai tunga e tau tupe fuakau. Nā kai whakamata whainga mai he whai tāna ki tupe e tau hikianga nei, kai kua amana ki alau tōlu ke whakailoa whakamahino mai he tau mga aho i mua. Koe whahe tapu nei ne kamata ai e ngā hua e komisi tupe he whono i ke pole, mo i whahe tāna ki tupe ke haka haka, mo i whakatutala mo i tau whahe ngā hua ke he kehe, he whakatawhono e tau whasiwhasianga tupe mai tau uawhi hongfu mahiwa ke uawhi ua fulu. Kua whamama mai ai he whahi tāna ki tupe e tau tau anga mo i whalawhalaoanga ke whakatawhono whakalatalata he whasiwhasianga tupe mai tau uawhi hongfu mahiwa ke uawhi ua fulu ni tau tau ki ai i ke pule he whai tapu kua mole. Ko whakailo ai he lilifu i ki pole e mata whakatawhono whakalatalata ko tuhia ai ki loto e tau tupe kua mana ki whakatawhono ke whakamoli mai tau ngahua he whakatawhono koe katoa koe ua fulumavalu miliona fitu seo tulu fulmalima seo awhitala. Si lafi foki ke he whakatawhono whakalatalata e tupe kua mana ki ke whakamoli mo tau ngahua whakalaulahi he whakatawhono ke tau numela koe ua fulu miliona lima seo hiwang fulu malima e tau seo awhitala. Ko maua mai ai he PCN News e tahalanga ki he papa whakatawhono whakatalata nei, mo i kumi atu ai ke whahi tāna ki tupe, koe hane nā kei tohia whakamahino ai e tupe kua mana ki whakatawhono ke maua, ke lata mo e whasiwhasianga tupe, ha kua nā kei longona ai ke whalawhalanga hei ki pule. Ko whakamama mai ai he whahi tāna ki tupe, koe mooli ni ko whakamahino ni ke he tau tupe kua mana ki ke whakamole, kai nā kei whakamahino e tau tupe kua mana ki ke maua. Mai langa fōki e tau manatu whakakise he whanua tau e ke pule, ke he whanoanga koe nā kai fuakiangi e tau mga aho. Ke kise whamitaki ke he papa tupe nei, mai whalua tau mena koe kua nā kai katoa toa ke he tau numela. Ko whakamahino mai fōki he whahi tāna ki tupe, kua manaki ai whakatawhono ke mōlea e tau tupe maua mai whasiwhasianga tupe nei, ke he lima seo ono fulmaua e tau seo awhitala. Mo e tō whakaonga ai e tau tupe mōlea nei ki mua, ke la tai mo tau langa matai ang he tau ngahua he whakatawhono. Ko wewehe ai ke tahe seo awhitala, ke whakamoli ai mai tau ngahua he tau whahi ngahua whakatawhono. Kai whakaonga ai e whai seo ono fulmaua e seo awhitala, ke langa matai ke he tau ngahua whakalaulahi he motu. Tunga e whakalaulahi ke he 4G, tau whakaholoanga kumi ngahua mai tau fuata, tau langa matai mai o whanga tolo pulu, tau puhala leweki mo i pui ke he takataka i motu, mo i whalo tau ngahua whoki ke la tai mo i motu. Ko e stapavihi mai BCN News. Kua whai tau se anga fuau ai ke he Hio Cafe, mo i halo tolo a whakaholowanga ke whakaanga e whalua tau ka mimisi inu nā kai palasitiki. Kua kumi langmatai ai e ke tau matakau mai Whafo Global Environment Fund, ke tau OCA e tau whakaholowanga ke whakaako ai e tau tangata, mo i tau whanau ke tuku hifo e whakaonga anga he tau ka mimisi inu palasitiki, kai whakaonga ke tau ka mimisi lapatoa, mai ke liu whamaea mo i whakaonga whoki. Tutala ai a Victoria Kalauni mo esta pavihi ke tau seanga fuau nei. Tohi ai ke tau matakau talahaui he lalulangi tunga e National Geographic, wai molea e 5 miliona he tau ka mimisi inu plastiki ne whai whakaonga ai he tau ahotaki taha he lalulangi katoa. Tukai taha ka kānu mahuinga ia si whiwhilia i he taha whalikai ko Hio Cafe ki Tuapa, ke whai tau seanga, ke tutu hifo, e moilali ke utake he whakaonga he tau ka inu mimisi plastik nei mai he motu. Ko e hokuo he tau ke utakehe tau ka mimisi
Nei, ha koe hoko tau mena nei ki he hatutolo a tahi, hatutolo moana, moe laukia ai e tau manutahi, tau manutahi e ne kai hatutolo. Moe o taota whuki ni e tahi, ai ni ki si hatutolo ki he tau motu ki he kehe. Nā kai la hoko si hatutolo ki he tamania, ka nā kai pui pui hatutolo, moe leweki, to hoko si hatutolo ki he lau ia lahia, koe momou e moana hatutolo, e moana mea. Pia whuki ni ka hoka i tau ka mimisi e plastiki nei ki he hatutolo a whanua, e ota moe ai mui mitaki e tau kai hatutolo he kele kele. Koe kakano ia, koe whalekaia nei. Koe whalekaia nei, ne mahani ke whakaunga e tau ka mimisi plastiki nei. Kua lata ia he private sector, ke langamatai e liwaki e tau mitaki ki he whanua ne kua nanofo tutolo ki ai, ke maki e tau whanau he anuiha, hākua tau great-great-grandchildren, ke kisi e lau tōru e furuala he taonga nei, taonga tahi, taonga kele kele. Ko whiawhia lahe a Hio Cafe, he talahau ai e Victoria Pusimani Kalauni, ke langamatai ke whakaohoho i tau tangata, ke whakaonga i tau ka mimisi inu fōu nei. Si hai ai whakatatūrisi ni o mai, hai ai ko whita alau tōru he tau tōru mana pehe he alau tōru o kato. Ko educate he tau whanau aonga, whina tau ke aole ki he uruwhai aonga he whanau kiki, ke langamatai la ke whakaako e tau tamai kiki, na kai need ke whakaonga e tau ka mimisi plastiki. Hai ai e tau alternatives ke whakaonga. Moe pia ni ke tau loko he tau e lau niu he tau hai he internet e tau mana ia ke whakaonga. Whiawhia lahi e uruwhai aonga he aongi kiki ke langamatai. Si pehe aia, tau tae lau tōle tau whakaseno ke whakatātā e mana tuanga he tamai kiki hangau ia ke tau ka mimisi plastiki. Kua langamatai fōki e Hio Cafe e aonga he tau whanau i ki he motu, mo e whaki atu ai taha e awhitāla, e tupe ke langamatai a ki he halotula tau ngahua, whakaohoho. Kua manaki fōki a Hio Cafe, ke whaki ange noa e tau ka mimisi inu pehe nei, ke he whalua tau whalekai he motu, ke ka mata i halotulu, a tau seanga pehe nei, mo e whakaohoho ke halotulu, ke aua whakaonga e tau ka mimisi inu plastic, kai ke ka mata ke whakaonga e tau ka mimisi inu pehe nei, ke mai ke holoholo, mo e whakamea, mo e liu ke whakaonga fōki. Ko e Pavihi mai BCN News. Kua kamata ai e tau whano he komisi tupe he whano e ke pole mo i tau whahinga hua takita ke haka ai e pepa whaisianga tupe he whakatu whano mai tau uawhi hangfulu mahiwa ke uawhi uafulu. Koe whahinga hua ne kua whano whakamua mo i komisi koe whahinga hua ke ofisa he kapeneta mo i whano e ke pole kamata ai he angofua he whaitapu nei. Kua mai ke ai ke whakatutala mo i lilifu e ke pule Maureen me leki tāma koe takitaki he komisi tupe. Mai langa he komisi e tuanga he komisi hangawia ki he iloanga ke tau puhalanga hua. Po ke tau whakatakotaanga hua he tau whainga hua. Koe tau whainga hua ni me mahino mita ke halautula tanga hua. Koe tuanga he komisi ke ono ke he halautula tau whasianga tupe. Mai huhu. Mua atu ke he tamatanu mela ni lahi whikehi ka. Tunga pe he lahi tupe ne pakongfua ke tau ka moare kai. Ai mahino e ai hoko sia e whakaanga. Huhu koe hinga i tau ka kana. Tohai ai whoki e wharu kai ke kua toko lalo tau tupe ne whasi kai moare e whakaanga. Whakawhelau ni pihia. Koe kisianga ia. Hai ai e tō whasipasanga tupa ke lata me tonga hua. Kai tō alahala ni whau. Ka koe tuanga hapa tōru e komisi haka tupe ke huhu. Mai maua mai he tō takitaki ngā hua, po ke tō whisa ngā hua e tō whakamahamaanga ke tō whakano e si bihia e alo tōru a tonga hua. Mo hingoa ni whoki e whauru mena ko ono lau tōru ki ai ke whaikehe. Koe tau ofisa ngā hua e whaetana ki tupe kua langmatai ai e komisi tupe ke he tau whanawanga nei.
Kua mana ki ai komisi tupe ke whakakatoa e tau whanawanga nei mo i tātu e hokotaki ke whanau e ke pole e ao tongo fulmata e he mahina nei. Pēnā hatu tōla tau wala tāla te tupu ke lati e mai poli pōnei, a te liu ke whelewi ea tuka hou, nona whaa, moi monuina.